Goa Mizo Welfare YouTube channel here to song te in savai si pai vek ole Goa Mizo Welfare by mon news pon hun kan no thing le ta a kan hing chula lom chola ani e tun tu mai hian December thachan hu atanga February thachan ve chung chan chin thar kan khai khom don ani ama sain chan chin thar lang sar zo ilo ngai thang khotlang lam Goa Mizo Welfare calendar zor mek ani welfare member lak mek zel ania census nei ngal ani thani kal ta chungin thlan thun voi nei ania ran na hon voi thum han ani to Goa Mizo Welfare Executive Committee kum tharwa man na tuang takan nei ani Executive Committee Retreat Cum Leadership Training tuang takan nei ani sapchar put man ani don Kaushan lam Christmas le kum thar hlo ting takam han ani Kaushan me che shwai tu than thar ani Kaushan in bank account thar ani Kaushan in music zirna akal pui mek pastor quarter son ani don sanchin kim chang sokin ilo ngai thang u Goa Mizo Welfare calendar zor mek ani Goa Mizo Welfare Executive Committee chuan sum tu na calendar arzor meka chinhi siam ni in phek khat chi cheng zaman le phek tam chi cheng zathum man te siam ani calendar te hi engama za shal ani to a shal lo ero ala tam hle thung ni in kal shoi tu ten an soya calendar shal na atanga hlok na kan hu te hi chanpui ngai te chanpui nan le welfare malak na sang sang man tur ani awangin tlom ngai lo le cheu tu remember te min ngen ani welfare member lak mek zel ania census nei ngal ani kumsang hin somni panga Goa Mizo Welfare membership fee khon mek ania he thubo sei lai hian mi zaruk son panga kan in peto a alom am hle ani kumina hian Goa Mizo in share pui nei ngal ani awangin member in pe apiang form fill up tir zel ania fee peto po in zilu na ha kan zilu lo chuan whatsapp et ani don lava fee pek zwa in zilu zel tur ani he form hi Goa Mizo census nei na nam han ngal ani bokang he chiar pui atanga kan statistic mu te hi kan din hun hriat chian nan le zir chian nan te hun lo lo om zel tura Mizoram sarkar atanga chan pui na kan dil huna kan lam man atan te da that ani don ani thani kal ta chungin thlan thut voi ni nei ani a ral no hun voi thum man ani to chanchin thar kan ponin kar thani chung khan welfare le kausan tang kopin thlan thut voi ni le in ral na voi thum nei ani January ni ruk sang hi somni panga khan tlangwal ria zola fanai secretary chu api chal thiangin aborol san awangin kausan tenen than thut nei pui ani a mi somni borvel kan kal thei January ni som pathum sang hi somni panga khan pu zo tlang moi fapa pu em zoram thara chu aborala welfare le kausan ten than thut kan nei puya ral na pek ngal ani a mi somni pali kan kal khom January ni somni pathum sang hi somni panga khan nula jasinta lel himpui apau baural le nula lel chan himi au u baural te chu kausan tenen ral na hon man ni in welfare minga ral na sum hlan ngal ani a mi somthum vel kan kal khom February ni som sang hi somni panga thothan ni zan khan kan member nula jessica lel ro pui var te chu au ina baural sal awangin ral na hon kan manga welfare mingin ral na sum pet ngal ani bok mi som panga vel kan tel thei bok ani Goa Mizo Welfare Executive Committee kum tharwa man na tuang takan nei ani January ni som panga sang hi somni panga lin ni lai ni khan kum tharwa man na hi nei ani a kum sang hi somni panga chunga Goa Mizo Welfare malak dan tur sang sang te rel ani thurel tlang pui ilo ngai thang u kum ma sang bokin welfare member te group lia in thanle tura rel ani hetiangin Century Group Red House an yanga leader Tlangwal Michael Lomsang Zola le secretary Nulala Road Committee ni ang Vaube Group Yellow House an yang leader Tlangwal Lom Zola le secretary Nula Root Lelmon Omite an ni ang Chokley Group Blue House an yanga leader Tlangwal Zuilian le secretary Nula Kel Monsangite an ni ang Nauban Group Greenhouse an yanga leader Tlangwal Pau Monla le secretary Nula Elizabeth Zonun Moite an ni ang group in ti siang na turte heng group thente hi heng an hnuai mi te mang hian comment chungin an in ti siakang hi senpek nia member in chiarte natlan nia member in chiarte
sports le cultural inti siang na te niang kumin chung hun pui man tur chung chang rel ania executive committee chuan heng hun pui te hi kumin chung man ni se ti in a rel chapchar kut conference on social sports le zo jan te ani project chung chang rel ania kumin sang hi somni panga chunga ti hlon tlin turin heng te hi committee chuan a rel camera le census nei chun zom documentary siam sound ti changtlun zo thom label le media bungro ti changtlun te ani sum tuang na chung chang rel ania kumin sang hi somni panga chunga sum tuang na turin heng te hi than an ni calendar siam ti sat siam le thil zor te ni luan chuan na chung chang kumin chung hen luan chuan na nei le ni se ti in committee chuan a rela luan chuan na atan heng te hi athang blood donation social work le charity pek te aniang subcommittee chung chang kumin hian subcommittee police siam thar ania heng te hian ni media subcommittee cultural subcommittee sports subcommittee le decoration subcommittee te ani he kum thar rom hana committee hian kumin chunga sport kang nei dan tur a rel boka kumin hian major games le mobile games te a shaning kumlai hola inti siang na nei ni se october ni hnia sports item dang te nen kharna hun man ni se tin a rel ani in kumina sports sang kan nei tura hian kan inti siang na trophy te sponsor tu zona a sponsor tu minga siam ni se tin kumtin a thar zel le lavin running trophy angin kal se trophy a champion te ming chut kai thin ni se ti in committee chuan a rel bok ani executive committee retreat kam leadership training tluang takanei ani january ni somni period sang ni somni panga thole ni khan kumina tana shwai to thar thante le committee member wa tharte chuan leadership training kam retreat tluang takin an nei he hun he pi jinet lel khumi in kan ka para a nei ni in mi som pathum angkal thaya resource person reverend rel sanga vice president kai shwain paper zir ho ania kalkhom ten hok thak an ti hle hun hi na tlangwal la thres wala fan ai general secretary kai shwain en ti hlim na hun man ania zanre kil ho ngal ani chapter kot man ani don february ni somni sang ni somni panga executive committee emergency meeting nei chuan chapchar kot man dan tur hetiang hian arel ahun march ni sob bakha sang ni somni panga thole ni amun azad bavan porvarim tran hun tlai dar thum first session a hian face of social nei anianga in lomna secretary report fuina le lompuina thilpek te man aniang second session a hian thu le hun man anianga zai ho namlam le zober thana nei aniang third session a hian zonu zopa infiam na hun man anianga heng infiam na te sports item in ti siang na tan man aniang Koshan lam chanchin thar ilawai thabe thung u Christmas le kum thar tlong taka man ani Goa Mizo Koshan chuan December ni somni panga sang ni somni pali khan Sokoro Panchayat Hall Sokoro a Christmas lam na inkhom hling takin amang Christmas inkhom a hian mi puya thanem le a mi zaru ka tanga mi za sari inkar angkal khom ni in Koshan shoi tu te chuan an sui he inkhom hi bial to pastor lerin sangan akai shwaya upra professor lal tlong le nakhiang te Padmasri chuan telpuin chibai buk na soitir ania Koshan zaipol ngai thlak ani hnuwa speaker pularem ro thena tangin pathian thu cha ngai nom tak ngai thlak ania ani hena tang hian fangna hla ngai thlak ani boka inkhom bana arwai the ni in lim takin hun kan mang ani January ni khat sang hi somni panga khan kumthar lom na inkhom nei ani boka he hun hi Guru Lakshmi Hall alto porvari mani ni in secretary kal chokta pulal thatpuyan inkhom akai hroya upa professor lal tlong le nakhiang te hnen atangin pathian thu cha ngai thak ani bok kumthar lom na inkhom a hian ni pui za somli vel angkal khoma inkhom ba na roi the nga lania hul hiu am tak man ni in Koshan shoi tu te chuan an sai ani Koshan mai che shoi tu than thar an ni February ni sang ni somni panga khan Koshan mai che te chuan kum sang ni somni panga atanga kum sang ni somni pasari chunga an shoi tu tur an thanga heng mi te hi than an ni chairman P Elizabeth Lalun Pari vice chairman P Zonun Thari secretary P Janet Lal Khomi assistant secretary P Rochwan Omi treasurer P Lal Ram Engi finance secretary P Lal Du Omi
ani ba kai han committee member hetiang hian an ruat bok pi jani lan hun sangi pi lal ni thangi pi lal dengi PAC lal ngak liani PH ramrot kimi pi thangmoi zeli le nula rut lal mon omite an niang kauran mai chia te hian thatin kar hi na zir top ni apiangin pastor quarter ai khom na an nei thin kauran in bank account thar ani hunrei tak chung kauran in mimal account hmanga sum avon hu in State Bank of India kauran bank account thar hon ani thu kauran hroi tu te hnen atangin kan dong kauran hroi tu te chuan he account he kauran sum chevel zong zong vonna na man tur ani thu an soya he account a hem pathian ram tholom te po thon thin turing kauran mi pui te chuan ngen bok ani kauran in music zirna akal pui mek kumina tana kauran project pakhat music zirdu zirna tum sakti chu bultran ani to thu kauran hroi tu te hnen atang kan dong kauran chuan kumin hian keyboard le guitar zirdu te chu an zirna tum sak dona tuna hian keyboard zir pakhat le guitar zir pali an nei mek ani guitar bik hi adu apiang tan thotran ni tlai darlia pastor quartera zir thei ani thu kan dong bok pastor quarter son ani don hunrei tuk chung pastor quarters atui ahar sata wangin kauran chuan pastor quarters son arela tuna an omna hmun sokro atangin Vijaynagar art park bula son tura rel ani khati zong khatun troma Goa Mizo welfare by mon li ran up kan ngai thang thi this one ye clear to te midang i choi moi rolin nang ma po in choi sang ve zel ani tuk chuan nom chei tui mu tui mang tha vek ule